delivery, ma'am. Isa ka order, ma'am? Isa ka box man siya, ma'am. Assorted nga school supply. Word na mo sa amuan siya nga box. Ikan As sa in, pero naka-name sa ko, ma'am? Opo, tapos cash on delivery siya. 8,600. Tinood, ma'am? Tinood, ma'am? For me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. Yeah, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slowly. Your heart is Ma'am, DNT delivery. Ano si Ma'am Juliet? Ma'am, ngayong hapon. Napakita ko sa Ma'am Juliet Valdez. Yes, ma'am. Kasi ito po. DNT delivery, ma'am. Isa ka order, ma'am? Isa ka box man siya, ma'am. Assorted nga school supply. Asa, una ko na Word na mo sa amuan siya nga box. Ikan as sa in, pero naka-name sa ko, ma'am? Opo, tapos cash on delivery siya. 8,600. Nakikwarto. Tinood, ma'am? Ganun, sorted sa tabak sa mga sorted school supply. 8,600 appeal ng delivery charge. Sa asa na siya, ano, kinakawan? Ginapo-forward sa mga pinadisyon sa mga ano ganun. Tapos, kailangan na siya. O kay kung anong good, dapat kami kay weekdays lang din, Monday to Friday lang. Tapos kahapon magdunta ni siya, ulan man good. Ay man na kami sunod. Saan na siya paano na? So, tayo mabuhat naman, kay naan naman, Jod. Pwede check na naman. Kung ako ba, Jod, or unsa ba? Pero bayaran lang yun. Para cash lang na. for me. Sana itong paagi, ma'am. Darling, just dive right in and follow my lead. Pautanga ko. Well, I found a boy, Ano, every month kayo mo ito makapangalan. beautiful and sweet. Ako ba? Sana, ma'am, basta I never knew you Basta na siya, were ano? someone Snake! waiting for me. 'Cause we were just kids. Happy birthday! Ma'am, ilan mo edad, ma'am? 31 ko. 31. 31,000 for your 30th birthday, tita. Halika. Play mali ni ma'am. Ma'am, binuot na siya. Okay. Ano yung idea, ma'am? Kung isa yung padala? Si Michael. Nasa message sa imo ha. To my dear wife, on your birthday, I'm sending you birthday wishes filled with love and joy. You deserve a birthday that celebrates you for the truly wonderful woman that you are. A mother and a wife, the love of my life. You're a gift from above. You're my greatest love. Happy birthday, Brie. Love, husband, all the way from Australia. Thank you po. Mga sa message mo kay sir. Uy, kung mag-prank ka na lang ako'y kwarta, ha? Basi ko ako ikabayan. Thank you so much, well. Love you. Okay. Ma'am, naidako kayo si sir nga Teddy Bear para sa imo ha. Apil na siya, ma'am? Oo. Tanan nga na diri ma'am, apil. Tapos, ampal niya. Abang wala pa siya, amo ana ni hug mo. Okay. Kantahan ka namon ma'am. Happy birthday. Ma'am, init tira, ma'am. Diri ka sa ano. Pero ma'am, kantahan ka namon happy birthday. Ako kay mama. Yes po. Hi.
Hi kay Papa. Hi, Papa! Happy birthday. Happy birthday. Happy babae. Yes, make a wish and blow your candle. Yay! Ito ba na sila? Ikaw na, ikaw. 3 months karon ay kahapon, ma'am. Ma'am, happy birthday. Kami ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan City. So, happy mi karon nga naami diri to celebrate your 31st birthday. Grabe ng effort ni sir, 31,000 for your 31st birthday. Abi na wala na siya, ano kay Iguro nag-greet. Ah. Mag-emote daw ta ko. Okay, ma'am, last message mo kay sir. Uli na, dako na si baby. Wala mi sa imo, wala pa. Hello, oy. Alas sa Australia, di ba? Isa ba ito? Yes po, kanina ba? 3 months? Yes po. Baby! Okay, happy birthday kay Mami! Palakpakan natin si Ma'am! God bless, Ma'am, and more birthdays to come! Happy ka man karon, Ma'am, Yes, sa birthday po. mo? Kulbaan, ma'am. Kulbaan gali. Kulbaan, tabi na po maunsa na. Okay. Hi! Bagong matawan ko na. Gani. Mayo man iya. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. Yeah, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in